Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor baman ta kasni. U Archbishop Victor Lingdo jong gajalan yang ba shulong wala ple bat pen khamti ya ka parish bathamai kabala ainam ha ka Mary Help of Christian parish mo pedang kabala IT ha usoble Sebastian Turkey kom u parish priest benengkong menta kasngi kata ka alpunriu trik ujamang araja arpusau ya katei ka parish kabadei kabala khana ka Saint Peter and Paul parish penthor umkhra u Archbishop Victor Lingdo u balong ukongsan man ple ya katei ka parish hamau pedang ya kabala penbana ba usoble Sebastian Turkey kom unong sharai benengkong bat ban pej banjingo ya katei ka parish Shushu u Archbishop Victor Lingdo haba ya usoble Sebastian Turkey ya kabor jong kabalang ula batha ya u Vice General ka jalani amba shlong u soble Richard man baha majau man penbana ya ki kendon bat ki put ki sam jong ka parish bathamai kabai tengkhuru ya ki parish bamarjan kom ka parish mauring keneng ka parish maupan ka parish nongra bat ka parish maubri Habakut jong kajing IT ya kajing play parish u Archbishop Victor Lingdo ula ya kaduler ya kabalasyon muhor daw Archbishop bat kajing soy ya ki duler Hakasuntu jong kajalan yang ba shalom kadai ka parish kabalai balakha nakasna yam pentor umkra parish bat kadai ka parish kabasopulai jong kajalan yang ba shalom ha ka parish maupang Latentu ya ki Arteli ki Sop District bat khatlai teli ki Barang Shlong kata na ka Sop District maupang kabatentu ya ka Shlong maupang Tenring Rangsau bat Umir bat na ka Sop District ding paso latentu ya ka Shlong so laper mauyong ding paso mau tum mau khanu jarot lum so priam bat meriam Kini kisnong ha parish maupang baro ki ha kajing sosial usim ka hima kharim bat ka district government administration jong ka East Khasi Hills Meghalaya yok dai lai no iwe pra kilong kisnong ki baitna ki balaker tawiyar na ki dieng isi isentie biskut kiwa ikshat bat ki hali ki pentha ki parish ki balaker saudong ya ka parish maupang kilong kumne Sabingi ka parish Mawar Kreng, ka parish Umulong ka parish Yong Shiwet Chong ka Jowa Diocese. Sasatngi ka parish Mawpat, Sapang Sate ka parish Mawri, bat parish Mawasnay, bat Sapang Sate ka parish Nora, bat parish Mawar Kreng. Kamauprang kalong kasnong ka Bapreng panikiwe pat. Kacingdon kilong yeng Katolik akan ka parish Batmay, kilong Knais pa Prapuarye, bat ki parabangai kilong pembahasan hajar nyopulai ngur kiruniam nakane ka parish batungai nakane ka Sop District maupang kada kabalang sino maupang ngidon ki Sister Shidalin AM LSMC Sister Trinity Ellis AM SC Sister Napira Kashong Carmelite Sister Jacinta AM Carmelite Badwe Uberdar Ranul Koi Udon Menta Hasin Sevier Opersulong Nakasop District yang pasok Gidon Sister Antilia Nongeri FMA Nakasnong Moyong Sister Fatima Karulo FMA Nakasnong Dek pasok Sister Lina Mary Nongeri FMA Nakasnong Mokadu Bat Uberdar KBL Karulo SDB Najawat Mentau dan Lek Filosofi Gidon pun kisah Kentai Kacungrang Kibadon Nakan Lenti Jengkun Kre Olong Kilongyam Tungin Duai Nakabenta Jengki Kifadar Kibala Treshitom Barwan Bet Dengkong Yusumbai Jom Kejingai Akan Ikatain Hakapur Badangsa Halaimkra Parish Batmawai Parish Kilong Pada Ben Rame Widodo Pada Dennis Pada Tonkana Pada Diesti Pada Balawan Pada Atak Pada Samulura Pada Herol Pada Pita Pada Jos Pada Gaseril Pada Badas Pada Kiwe Kibagi Mak Bajian Keteng Kihat Ketikis Kibla Treshitom Akan Ikatain Dek Babu Marius Nongrum, Babu Kriyon Spung, Babu Markus Watri, Bangkuai Warblay, Panilal Adut Mentang dan Kre Babu Arkin Roy Farmut Babu Prostas Imle.
Kidon Antli Kijeng Lunyam akan ke Paris, kata kadai ke Benrawi Institute of Rural Training and Animation, mengikut Delta, Jongki Father Solution, buat kami tadi konver masuk lapar Jongki Sistem.
kalamai jong kaparis kalamai. Ay galing pakli kan kagwa. Hagani kasni kaprau, nakamanta kani kaparis kakumai, opdan. Ai kublai, odran nang bagi, kublai pada provinsia John Sosiama, pada Sebastian Turki, Bandung Paris Pres Kakumai, Biji Chungi, Ifada Barra Badan Hangi, Isista Kibrada, Ipai Yapi Barra Choir Naguan. Where people are away to obey, one ship at Hakani Kaching Lanium, Overport. It why we could run, when Tessay, Chicker Poo, Bakar Pang, Gariga Parish Makamai,
Lembaga Cinsai Badan Bortam Jaka Maria Kanira Pakistan Bangaina Maka Kanira Kanisai Kanidai Kani Parish Kamai Begini Yokan Hai Kacingek Muskem Kaciyatani Kaciyek Kaciyamong Kawai Kohan Men Kupara Jun Kubur Bangilong Kinong Pop Kenang Malong Kulakhe Baganiam Yegajimaya Bapod Ngapla Haublei Badan Bor Bara Baraki Kun Men Kupara Bagara Repot Shibuni Da Kacing Perkat Kakitin Kakikam Bada Kacing Neknet Da Kacing Repalat Cuna Da Kacing Repalat Cuna Da Kacing Repalat Bakra Cuna Namar Kata Kerpat Kamaria Bakuat Kabayang Sa Katai Soti Yakian Miel Kakiru Kuat Majapi Kun Men Kupara Badwai na kabanta Cuna How Try Ublei Cuni Ublei Badan Bor Bara Unis Yidwai Kerpal Moblei Kurku Yakani Kaparish Batmai
Apo Katira Maria Nura Pakistan, Berkru Gerpal Lui Paris Pertemai, para Sebastian Turki, baru kipai Gate, Kiwaha akan di Paris Pertemai. Kublai Kupa Jongi, Jaga Babe Pasang Pertai, Yagat Tien Joga Jing Shisha, Bari Mansiem Joga Jing Penkoi, Melapan Pau Git Bin Reu Yagat Maya Pala Jongi, Tua Hengi Yagabangi Pala Yagat Ngel Shisha. Dau try Jongi Ujis Kresukun Jongi, Ubayin Basin Syarkat Bala Junong. Today, ulat ya ubil alor ya kendo, bahagli na bakut syarabut kabaneng, lada ke kabakau, kat kali kala jujia, ni la jiyos ngau yaka. Hatu la judon, kilo kibenril, kibayos ngau, ya kasur ulay, kabalakan, na pleng kading, kumba kilayos ngau, bat kibadangin. Ni hatu ulay wajib persang. Bandit sim ya kawe kejat benril. Na teman ya ladi na pleng kawe bat kejat benril. Da kijing tinju, da kidak pela, da kikam pela, bada dekman. Da kaki baklain, bada kesanti bakenel. Bada kecil kai bakau, kumba utrai ulay jombi, ulale na benta jombi, ha Egypt, Atmat jombi. Tutir nomor kata, nenta kasmi, batu pensyong, yaka ha kadulu jombi, ba utrai ulong ulay, habaneng, sajong bat haka kendau, sapo. Ombang da uwepan. Kunta pidai ban raki yang an baki hukum jonggu kibala hukum yang pi menta kasmi nang ban kan ha yang pi belaki kun kiti jongbi bat kunta pila an penjalan yang lagi smi kia ha kata kari kaba utrai jongbi ula aidu junom api katin jong utrai. Paksa menyerwai antikan kepesan hidupan besar-besar banyak hatra hindai arhau arhuai arhua. Kilong kikul ublen. Namar pim shem lapdeng ya kamunsiam kachinglong rang panha biang hakaching tiang. Henry hilapdeng ya kamunsiam kachinglong kun. Habangi perta aba kopang. Day umunsiam hi ubarasak hi ya kamunsiam songi bangilong kikul ublen. Bagadangi long kikul ngilong ru kinongyo paten. Kinongyo pateng song ublen, bat kipara nongyo pateng bat ukres. Tangladang isyashi tom lang bat u, knang wayangi ru, en pendan buram lang bat u. Kaktien song terang.
Barang itu disengaran dari sekali daya, sebelum hal Yesus lakukan makin leh. Mathabat leyu iyu silamane yaku. Henry lagu sebelah arti. Yesus melalui hajam berlalu kaki. Jabar kebuat hamne berhasil lewat air na. Kini nama kata berpelong senran berjaya dan baru dapat baptis yaki hak terkempa berkun bermisim berkun. Dehikai ki berke ya kata baru kebenaran hukum yaki berhak ni dengan ringkat berkibar bo hadu kebawain berkati. Kagos berjumpa. Ikibri buat play, kerjaan ini way. Ngite par ada parish, tidak boleh kita berbah, kita merap, kita berprian kubur bah, kita bersebut bah, kabaran ke parish. Kubjur kabaran ke parish, kita lah dapat skam kecingnya, di perabangnya, dapat bah ya kecing, kermen, kabdam kecingnya, berai kecingnya, way yang way par. Dan mengatakan ini kasih isno kepen na shisha. Ay kumlay kerpang ikfara selesian, batuai bercinti kani ke parish. Mansumar kani ke parish, kamta manpenhe pensan, manpenbha manpenkia, manpendoy kecil mesim, kecilnya Jokistan, kamta bulu mansumar, ikipun samna, bali baru akibaran, salong sokun, jong kani ke parish pertamai. Hagan kasih ke makrau, kasih puram cukup play. Henry Traiman nak kasih play, kasih puram cukup play. Henry kamalai ke bu kerpang nak kasih ban puram you play. How play dan 9%. Upa, ukon, baru kasih makuan. Henry tak uway play. Kasih maya ke makrau, jika bangin nak ban smosul, jika bangam gimla kan kaipan, Henry bangi habat sungai. Next time, play, dan we play 9%. Palkun nasib bakut. Itip ha, dasing syai kai kot yam jami, we play pal nong tau ipercay barok ubay, nong tau yang yiru ibay taybay. We jisu, uday persen ar, baruan long beliau, ban suspa yangi, ban panem yangi, ban wara ini kacing panem. We nasib bakut. They play pasal balai, ban I boy ini, I muslim ini, ban perskam ini, kencingnya bapa, ban jam ikut boy, kencing jam kani kepartai. Official elections of the parish Mary Help of Christians, Mokran, East Khazias District, Meghalaya, India. Victor Lingdo, by the grace of God and favor of the apostasy, Archbishop of Shillong, greetings and blessings to all those who may require to see this decree. With a view to attend adequately to the spiritual needs of the large number of the faithful in the territory of the parish of Pintorumkana, and in consultation with the Presbytery Council and the pastor of the said church, I, by virtue of this decree, divide their territory of the above mentioned parish and erect and declare erected a new parish dedicated to Mary Help of Christians, to be known henceforth under the title Mary Help of Christians Parish at Mokran, East Khazias District, Meghalaya, India, 793012, with effect from the 26th day of May 2024. The boundaries of this new parish, comprising the eastern portion of the Pintorumkana parish, shall be as follows. On the east, Umolong parish. On the west, Maubat parish, Umbring parish, and Nomra parish. On the north, Maubi parish. On the south, Mount Glen parish. A map of the new parish is attached herewith. The parish shall enjoy the same powers, privileges, and rights in matters of spiritual and temporal as other parishes in an archdiocese, in accordance with the prescriptions of the canon law.
given at Archbishop Saul Shillong under my seal and signature on the 13th of May 2024. Signed by Victor Lingdo, the Archbishop of Shillong, by order of the Archbishop, signed by Father Bernard Lalu, the Chancellor of the Archdiocese. Kisham Kibanha Hagani the Parish of mine. Maupran, Substate Maupran, Kisham, Maupran, Katimring, Karingsal, Bat Umil. Now the Substate Dengso, Mauyom, Sorope, Mautumtum, Maukalu, Jaroy, Nohri, Bat Mendian. Kini kilang kiatli di Substate, Kibaha, Hagani the Parish, Kabatumai. Menurut Lesno, Victor Lindo, Archbishop Kajalan Marshlong. The Kajin Blade, the Kajin Bit, the Cat Apostolate, Kajin Kublay, the Jingu, Yo Nomitelang, the Eel Juni, How Jesus. Reverend Father Sebastian Turkey, STV. The Kanishing a Tunibi, Unoshalai, the Parish, John Gamaria, Kanoya, Pakistan, Mokram, Shillong, East Kazils, District Meghalaya, Bani ITP, Jagatin Sharai Pura, John Gimensium Baro, Kimahakini the Parish. Venkat Baro ki Bor ki Ikhtiar, ki Kamram, ki Jinuton, Takum Angalang, but Kijustur, ki Bijudan, Hopo, Kajilan Ba, Shillong. Melorota, Nakum Kamti, Yagini the Kam. Mentakasni, Nik Arkundu Ume Arja Absa. In Pintakam, you Bor, Parish Peace Junkie, and look up in the Jamam, Arja Absam, Hadu, the Kume, the Kumeban. The eye has Shalom, Renka, the Kumahor, the Jusoijana, at Arp Artri, Jamam, Arja Absam. The son, the Victor Lindo, Archbishop John Shalom, but Chancellor John the Archdiocese. Father Sebastian Turkey, but Craig Jubana. Ursa Plani, Mdakshu Credo Shibit, La Netang, Father Priest Parisman Marway, Hakan Gopor Wanakman, Ukray Gujubanak Chumu. Badnakla, Yaki Eke Baro, Baraket Tup, Hakajinkla, Zinye Kune. Nange, how well you play, Upa Badan Baro, Unam Tau of Nen Bakakendew, but Jonki Eke Baro, Kiba Nila, Banjo E. But Kiba Nimla Banyo E. But how way you try Jesus Christ, who could no way to but Balaka, now pa Nado Kabam Zukur. Uba, Ublay now Ublay, Uba Gajin Shai Nakajin Shai. Ublay Bashisha now Ublay Bashisha. Yau Balaka, Uba Omsham Lathau, Uba Kaju Kajin Long Tandrai Kumupa. Dau balatau ya ke baro uba nak benta jongi kibriyo ba nak benta kajin pen im yangi ulah yar na beneng ba ulalong do da misi makrui nak mariati soti ba ulalong briyo masana phna do yau nak benta jongi ulasa leben hapo Pontius Pilatus ulaya balatep yau But Lamipa ha kabalai singi kat kun kizim tho. But nga piu shabneng ushong hakamon pa but unwan pa da kizim don burom bandi bishar ya kiba im but ya kiba ya kahima jongu kan om don jinko. But how mitsim bakul utrai but uba ai jing im ubami nau pa bat na ukun yau ba lamane bat buram ringkat barupa barukun ubala kren da kiniya thulupa bat hakabalang kabalong kawe kabakut katolik bat apostolik ngaplaya kawe kabaptisma nakbenta kajingmat yakipo bat nakmilenti yakjing mipat kibaya bat yakjing im hakaperthe Kaban Dangwan. Amen. Kabalakin tu hakakti nublei. Ya kabalatho ne ya kaba la ai paten. Napriyang
ya baro kujung sisa syapang kejingyen bal ka kor long brio man brio ya kiba lapen sisa bal hikai da kabalang la hakarukom kaba singping nelangwa kajing hikai kaba julong ba kaba dei hok kamtam ito kibaya dei ba kajing maya jong kabalang bakul ukris ne syapang di sakramen jongka syapang kejingknya jongka Eucharis bakul ba syapang ka jinglo klik jongo bisho karom Hadin ba Warna Sebastian ba klei jubalna mentaban preskemen ni jubalna uhaban sain ni kini jubalna sain ni saki apa bin ka kes rehani ormashin ma ban sain kini ka saki ban tiga ni jubalna sana Terbenarkan ngai TFP Reverend Father Sebastian Turki minta kasihan tahun Reuterek Ujaman Arajar Pesawai ke Jinglong Terai Halo juga di Kapari Syukumaria ke Rapi Pakistan maupun Eskasi Elsesek Rengkat baru ki hok bat ke Jiman Soy Musim Bakul Amin Kirayo Paris Press pertama Jopi Tentangin Vici Jungi ya pada panes tolong ditrelang nang tapadero ya fraloren tolong Paris Pression pada jong ka putar nang tapada anwat kino Thank you.
Way person, Yagating long to way junkie, Agating long to dry, Agating long rinka junkie, Agating kraburom. Yagabakang yabakyang yakang yakiyaro, Yikerubim lambak.
Tuh kacing priang ye kene sakramen putrai ko play chungi kan mentoy ngi met ban men sim kan bangi palai ka trinity bakuat bom jukun ban ka jinglong weng chongka ye ka bom laban pen pra dau kres utrai chungi Suaban kerku kadu menyepi, katuan kejujing pun benar, bapis mau perang kumaladap meni, bat kasar distrik mau guduk, kan hamno apa kacing baik jong ke Paris mau beri, nakhat ifada Paris jong mau beri, Paris kama. Bonne ibadan kam ban baik igini kishinom. Kasab district Mokasian kan have no pagchimpai di Paris Mopan, God for a joy, ban pet yagani kishnong mahap ibadun kam. Kam dame na po spire na lech po spire ni singi ngawan na minmit, ban na po bomber na magachingay chungi ngawan na po bomber. Umisiri badin kong chungi ding ufada auto kun munar, bawan na bomber. Kisumi yangi yung hai kublay kata kaparis patamai hai kedui tu epi ande kisum kemen sum sarong ba minakiyo agen singe ba bol ki perbange na Germany ki hai kublay epi na sim kini kala ten jokiro ban kublay epi kapar kini kapor pade suaban kerku hadu para banes Robert kot chai ini desa perlai kami kekuat badan kamha Putra dan rengkat pati, ublay badan buat bera, upa, baru kun, baru men sibakun, unker kuyapi. Jolek so kamas kanawai. Ang isang commandment for life and body. Kubisbon ay mission para proven ikut yai pada provincial jong kesolo para jong Pabang provincial